Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kakun Hinyu Trap National Awakening Movement Knam hapo ke jalam uba Thomas Pasa Presiden Lantas ngi lalai banyak kendu yo Chief Executive Member ke HDC uba penyat singsim alor ka jingyo kontrak uwi ubar jela hapo Nigrim Hospital Shillong Henry Katbaya ka trading license pat setia haba yang keren bergelar Thai Kubor minta ka Arab Saudi uyong arjar Arab Sau nakliang uba Thomas Pasa ulong baka jingyo kendu ka sang UCM kadai hadin baki ladap banyak kendu yu Deputy Director Admin Jongka Nigrim ubala petha ya u ban shim ka trading license na ka HDC hari na kaliang ka khnam ko ong bakat kum ka section 3A subsection C Jongka trading by non tribal regulation ba une ubar jela umdei banyo ya ka trading license Susu lo ongru bakat kum ka jingtiep baka seng kayo ba une ubar jela udon ka jingtmu ru ban be kamno yaki kasi kibala don ha kate ka jaka Tentang mentara seni wani kendu ya i CM bak pendiat bagi ai belai bai ila platform buat apa dengan jibun kam gajungi. Dia bandar supaya din kendiat hak ni katjong balada ila wani kendu ya Deputy Director Admin Jongka Nigrim. Kaji lai kendu gajungi gede halor kaji kubor gajungi badan uwei ubam dei ukasi. Ulai yo ya gene ka kontrak ma hang tepo Nigrim. Bat umdon ni gene ka trade license. Dia bangi kelino Deputy Director uang ba kila ai kata kontrak Henry ke Nigrim kelak batha yu ni ubar jela ba unle sim ya ka trade license na Police Council. Dina kalian ngajungi ngwani kendu mentang sini ba penyai da kawai ka jingtumu ka basai ba na kalian ngajungi katkum ke jing Ibor jongka section ka ba 3A subsection C jongka trading by non tribal regulation umi barjela umdei banyo ya kanika trade license bat ngila terpadu ya i CM buran ba in no daka we ka communication daka city sepok Nigrim bana kau sai kedar ba ka district council katkum kicing Ibor juga kamla ban ai trade license yung barjela nama kidon kikasi kibarala menteri kene kam kanlong ka babakala ba ukasi undo ya kontrak hari la jong udah karun yo baru kasih unumlah pendiyo kontrak sepok goti sepok asal sepok kata terter ni teh kadi kata kajing tubat ngi ai kublai iba penyai tu iba la sim kai kene mana kalian kajung imador ila ong ba inha ka city siapa Deputy Director Admin jong ka Nigrim bat kinsa ong yu ba ka KCDC kamla ban ai trade license yu ni ubri uba pat singhania ubala yo kene ka kontrak hang te pot Nigrim kabar pada ngipin paru ke jung songkia ba hadin bangi yo jing tiap ba uni singgana ulayo ini kontrak apa Nigrim ula mundru ban be kami kasih bala tri lupang te pi tekane kalong ka ba suksi ru kata daun nak kalian kajungi ngin yang campaign manang ni sikaman ni hapai perman ba ya hukum gini gibreu kibakni ya kabala jongi kasih hari jongi kata daun ni kumkan lembahan jong pikiran patai kubor ni kuar banai kan kubor sigi baiba lara pidan jingte bau nu dokar udon batrai khang bat tu license lara pi bon kam pentip yang ingin le ya bodon kam ya kani ka jing khai be an jong ki barjala la kata bun phau snam ha kani kari ka jongi kani de ka jing kepat ka jongi gidan ka kanhun jong ka street itu jong khanam kaban simkhya kini kam nang ni khman ban pentikna tang awai ba hakikat tu kat ne banagi banwan ba barok kini ki ba khai be an kin tu lun ba du khasi un yo ban bala lai lut ban kamai lai lut hapo kari la jong sungahnya uyo ya ka laundry outsourcing mot kadan ko ki laundry service yang tiap Nigrim ki outsource by ban one side kita ki ba side kita ki ba trai ne kam laundry ki kasi tekani kadai manusnem kaya be ka renewal ne contract ban mencuari ki kasi babat dia ka solong apa udu nak tahu kasih uyo nak dong ni ubam dei kasih mentah bat kadon kumunga la batai mana bat kadon ko jing tu ban weng wat i kasih atri ya kena kam hang te pot Nigrim la bon snam bu ki respond do CM ka response ka jong bak pne kalau ba positif bang sekonat ba iri la ong ban simkia mardori na ka district council kin pha daka jing tho spok Nigrim ba ka district council katkum ka jing Ibor jong ka section 3A subsection C jongkan trading by non tribal hak kendai sepasan pusau tabala
kedau saya kedar ba ladon ki khasi ki berala menteri ne kam omla ban ai trade license chung dokhar tekin pentit ya kane sa po panigrem ban ong sai kedar ba yau ni usungani yang ngimla ban ai trade license kanang ba kanigrem kan chim ni ki senjang ki kam ban ai no ki khasi ba ya kane ka kontrak